E bas mwen se ka fèt men. Tim. Siye. Oh, e pa Ketia? Ketia wè ba. Kat go tek Ketia? Ah, mon cher, machine sa pou men. De bel model machine sa pou le men. Konen nou fèk man sa la papa. Konen nou la nan peyi ya men. Fòk moun fason pou jere bagay yo bode. Chaje men, wap vivou men. Kote sa tou men. Nou konen. Moun jan pou ye. Ah, kouze Joamdou la men. Moun fason pou ye papa. Mon cher, tapwe un sou 4 degrè di ou mwen tou men. Non, moun cher men. Bon, moun de yage sa nan men. Ou baka bon moun. Non, moun cher de yage sa. Mbaka pou moun lot pou moun cher men. Ya kouze. Joamdou la papa, mde kapap mde ka jere l pou men. Oh, kouze? E pa ki cheve blanche? Ah, depi loto konen mge bay sa. Olo un? Ki bay olo un sa kouze? Ou baye mkanon e bay radot sa yo men. Oh. Sa Joamdou la ma prale ma fonjan men pou nka e travay la men, ou kon? Ou kon? Yeah. Ebe, te mali nou kouze, ou prale? Ou kon? Oh. Kouze. Kouze mba wè nou? Che. Woy. Te. Yala ou gen bel mach. Takou mwe woni di yon Elohim Mesia tout pa we. Kounya la depi Haiti wabagay malfekte ap touye moun ba vwe. Kounya pa di mou vin la tout bagay sa la pou vin fè moun mal. Ah? Pou di mko sa, la pou lon machine 2023, mwen men mapye, kounya la pou di kwa pou mkite lou de bel machine sa mwen pou mapye, ou men tou sou papoz ou, wap yon pi malke li oui. Anbe se fol fè pou posede machine 2023, ou men pa sa pou we a fè mal non, se travay pi pou posede machine 2023. Am tout sa, Anbe wap jwen tout. Normal fèt sou ke ou papoz ou, wap yon pi mal. Normal fèt Wè mba wè nou? Ou pa wè kouze? Ou pa wè tout bo vre? Kote kle ya? Kele ou pal men la kamen. Kote kle ya? Mdare lou an bilas vin pou m la bon, jom mwen kle ya. Ah wè kle ya? Ou pa wè tout bo vre kouze? Kouze mba wè men. Mwen pal poto ale la? Yala mwen pral ou